Karbi Anglong district along ta COVID ke so ke long pen apran tam nang bom lang. State Minister Arpu Kelar Pruyang Bom Banghini Minister Aphan Anghoi ke Pektu. Bithung Rengkhama constituency along Prek Cham Kaching Thuramo CM Kangpu. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chomesen ahan an long iji ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long poniji kelong jia sona monglake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang ahan hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponechi komania hemjongsi birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke ji aphan 8761940579 la pen 9365239862 along homri lote longponechi la pen mingche bi ikha ajo ke sangje par saisetami ingdeng hini asian deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka Karbi Anglong Kardon pini Karbi Anglong life Adap Abirta long pen nili sami jirbon kilingpi nonar juik tha birtang ton pen Assam angkang pe along COVID-19 avur puthora duntu nang ke tonga porahut Assam state along penta penang arabang phubang phiatum apran kedam nang asonsi Karbi Anglong alo ta kedam tang chakhong ni phai cap arni an abangke kaddu kave trokner kebra trogatum apran tam nanglo Assam state angkang along COVID-19 ke so avur ki jumput la pen arni wangsi nang ke bat bomajok district trokse bangke containment zone district ruhok ponsi ghontain koi rapli curfew pangdak ponlo Lapen ke ongdunga district along bangke arni kang sampor phai hini pen puthora ta por phai phoansi curfew pangdak pono bonta Karbi Anglong aphanle matha damlote ke ongdunga tum Karbi Anglong ta corona vur du ke khoi khre tum ke du kokpen sarkar ron ke khoi dun de lapen district administration hin pen ke lang kapang khre ke du kokajok arni wangsi COVID-19 ke so avur ke longa phainang pat bom lapen arni wang ki thia phai setami nang du bom Lason si kidam tang chakhong ni phai cap arni setami manja BPHC along inut Bokajan BPHC along bang circuit, Chukihola BPHC along bang Pli, Harakhat BPHC along bang cap, DMCH along bang Kriner cap la pen Don Bosco Higher Secondary School along bang Hini Kadukave bang Pli cap rapia tum COVID-19 ke so kelong ang thek klangpo. Kidam tang jakhong ni phai cap arni Kadukave red test ke ena phai bang Suri sira Pharosir cap ra inko ra phong bong pen kapang room tang bang Pharo Hini ra Trokner cap ra ner capang bong pen bang Pli cap rapia tum positive long pono. Kilong tang atumang bongpen bang ner kep atumapan institutional quarantine bang inkoi ra trok atumapan COVID care center home quarantine along bang kep lapen bang hini kiti langdam pulote normalom Karbi Anglong district along ta COVID-19 avur penajok pardunron apran kidam ajok penang an kiti apai lipon laso teng pulote dipurong sopi araratum sarkar pen kitipon arona tang ateng koidunde pulote Karbi Anglong ta ghontai ko rapli curfew ki pia district along si puthot kapaklang ponje SOP along ki amen klang date news report Karbi Anglong live Cabinet along kedeng pon Chief Minister hukuma tengpen kedam tang chakhong ni phai cap arni banghini minister aphan arpu kelar ponang bong sai kamarpu puthot kapajir pontu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kachari Boma Sarkar jakhong achiklo ni phai cap arni kapang dak pon lake isi hiniang hoi minister kelar Abirta Bangso minister kelar ponalong banghini minister aphan asai kamarpu kepek pontu lake kikhibom education minister Ranuj Pegu anparta urkhao gwara brahma alang litum hello Minister UG Brahma alangli sai kamang hoi kedam tang apor kikhipon lake handloom and textile soil conservation welfare of plain tribe and backward classes Lapu education minister Ranuj Pegu aphan jakhong ni phai cap arni arpu ka pajir pon thu lake welfare of plain tribes and backward classes ang hoisi alangli phan pajir pon lo Lasong bong tok lang asai kam arpule thota alangli rideng alongsi padu pon thu thotlo Lapu minister UG Brahma aphan sai kamang hoi ka pajir pon thu lake Akimi kedeng pon Bodoland welfare sai kam arpusi pek pon lo Bodoland welfare labang so sai kam lake
akimi ke deng ponik thu asai kamlo banghini minister phan arpu ka pachelar pon thu prui lake cabinet awai kangalom ke deng pon chief minister hukum pensi bangso kelar deng pon lo news report Karbiang Long Live Kedam tang jakhong ni phai cap arni KACCM tuliram rong hangari dengpen bithung reng thama constituency long ke klem pontang kaching thuramu ingpu pon det penapi tumprenga hithi mai hongjai long ason keron ke bakamai ke padupon Kedam tang apor hud bithung reng thama constituency long ke ongdung kaching thuramu kang pu pon ason thotsi kedam tang jakhong ni phai cap arni sidame CM tuliram rong hanga hinpen pinang an kaching thurasai ke klem pontang antimalong ingpu dam thu Kangpua sai patang pondera pi puthot tumprenga hithi maya hongjai long mai padupon MP Horan Singh Be MLA tum Vidya Singh Ingleng Dor Singh Ronghang Rup Singh Teron Pendang lok EMMAC tum kachetong duna mai long Assam Darshan Scheme pen namkhar ki kim kirang ponje phantame ke ongdung a check ron pon Halapu mai ke padupon ahut ke ongdung Congress a song pen prik chamracharya song atu BJP a song along chipa ongdung riti CM Tuliram Longhang Mailong ke jai tengke BJP सरकार के बैंक पेन के Karbiang Long alu ason kaching thura saya mu pendang lo break jam kaching thura son long dun lo lasi सरकार के बैंक के mesena joksi pini tame ke ongdung Congress a song la pen APHLC la pen break jam song atum se tame pini BJP a song long nang chepa ongdung bom lo la pen ili tum claim pon rapet dam pon rapet nang kusi me long lang the jai po অসম খন এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে যে এই নামঘৰ বিলাকক চৰকাৰৰ পৰা বা মন্দিৰ মছজিদৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো চৰকাৰে দিয়া নাই কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত সিদ্ধান্ত লৈছে যে সেই পবিত্ৰ নামঘৰবিলাকক পবিত্ৰ মন্দিৰবিলাকক পবিত্ৰ গীৰ্জাঘৰবিলাকক মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা আঁচনি দিছে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আচ্ছা আমি ইছকাৰী ব্যাংকত লক্ষীমন ধৰ্ম আছে সেই লক্ষীমন ধৰ্মৰ কাৰণে ইছকাৰী ব্যাংকৰ কাৰণে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া স্পেচিয়েল জুৰিয়তে তেখেতৰ কাৰণে এখন নামঘৰ কাৰণে 2.5 লাখ টকা তেওঁলোকৰ কাৰণে দিয়া হৈছে Me judet pena phi puthot tumpreng BJP sa hemalong district BJP songchapu asongchapia tumangbong sikjidalam the chingki chithan pon Dongka mukam pen Wiki Be Karbiang Long Live Mahamaya constituency VDC chairman na pen VDC klembang tumpen inglong arlok kilometer krehini muka songalong open stage kimi kangpua sai kedeng pon Mahamaya constituency ke parlupon jasemet hakko pen kedo inglong arlok akar biara ratum jasemet mukasong inglong hawaralong kedo kanya tok biarong kamar hanserong darvel timung rong pendang lok kadu ka vepen rong phora ratum kedo hawaralong an VDC chairman Rajesteron ke paleda Bangso hud mukasong along kikim kirang pon open stage kikim kirang patang ponsi Mahamaya constituency VDC chairman Rajesteron na pen VDC klembang anparta contractor Rajaning tiatum damsi impupon Kardung Karbiang Long Live kelang ratum don pinine tung Karbiang Long Live team lapen la Mahamaya Mondol abitung lapen BDC chairman lapen BDC members ake hoya tum pen pini nilitum Karbiang Long Live pen ladak dokmukak pen ladakan bangke kilometer thongkep sose up down kadu pen kilometer thokep doji la singlong ar lok na lusi pedabada BDC chairman alang liche paduksi lapen ladak local MSC mate EM Karbiang Long Thomas Council Lunsing Teron alang li kapingkhat pon ateng si dong labangso mukasong hawar jasemet kaniatok bi lapen kamar hanserong lapen rong thom rong prine do dak ladaga rong inglong ang lok ke do hakupen ke do kar biara da tumphan an so se paching thurji phan BJP sarkar wangde pen an kaching thuramu da klempon longason lapen chupi ke lok longason
ঠিক la pusan dak thak ladak nili tum mahamaya long pustame la je tum mukasong la bangso hawar long bangke hakko pen non an pusipulo je toar ta ave pen la bangso alom mane sarkar pen akirap hangnata pali une lilipin la bangso jagat la bangso thaipini la bangke open access kang pulong lok la bangke em sar la pente cm tuliram rong hangsar alang litum ke japon la pen ladak em sar kacipadudun pen pini la bangso open access ke ingkupon long lo la si lason taksi la bangso hawar long school pusitame gimtang elo ingku belak aku bang pute pini ke ingkupon pedalo la pen public toilet pusitame dang elo ঠিক la pusan dak thak cm sar tum ladak lasua athai ke bang ahul alang litum benang an em dc officer ka tu ka be pen alang litum bangsi la bangso athai long anesan tami alang litum jolo CM tuliram rong ha kemang pona tengsi penang an labang so muka song hawara long kapaching thur ponja phanpura adon tin solar panels light akirap pajir ponlo medical sub center hem ki kimja phansetame adimaklong kelang charia saisetame deng ponlo Kidam tang jakhong ni phai kepar ni bangso open stage kang pohut VDC chairman Rajesteron VDC Klembang Phibison Kro Tilak Bordoloi Rajaning ti Amparta open stage contractor pendanglok ke ongdung BJP Klembang tumche tongdu Dena rong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live Teke Langjun Higher Secondary School alongta metric asatlang ke tokadim ke dua kenang sot puajok longtroka school principal thanbang ke hoy hamphang asong la penchirok tok arara tumang bong kachingwaya mai kapadopon Kidam tang jakhong puni phai cap arni Korkanthi constituency ke parlo Teke Langjun along ke do Teke Langjun Higher Secondary School along palong trok school of Harman metric examination center ki biponje phuthak mai ke padopon Teke Langjun Higher Secondary Principal Jivan Chandra Bhuyan Kachepaham Phu Pona Mailong Aluhiaman pen EM Rajuti Sola pen Korkanthi BJP Mondolamai Phu Dolo Intedum Chetongdu Laso Hood Rising Sun School a Principal Rutin Rongpi Teke Langjun English High School a Principal Dhoniram Rongphar Wellborn English High School Thanbang Kehoi Padaf Timung Paklongkam High School pen Sam Bahadur Chetri New Life English High School atum pen Danglok Rongasar Hamphang Asong la pen Bangso School aphan Kaikia Mat Karjab Dunthip Aralatum ta Chetongdon 20C RC Jit pen Chingki Chithanpon এই Teke Langjun High School এখন মিটিং হৈছিলে কিছুদিনৰ আগৰ পৰা ওচৰৰ যিকেইটা স্কুল আছিলে ওচৰৰ স্কুলকেইটাৰ হেডমাষ্টাৰসকলে আমাক এটা পৰামৰ্শ দি আছিলে আমি যদি Teke Langjunত চেণ্টাৰটো পাই যাওঁ তে আমাৰ যথেষ্ট ভাল হয় যেতি ইয়াত দুখন ফিডাৰ স্কুল দুখন ৰিকগনাইজ স্কুল আছে আকৌ পাঁচখন মান প্ৰাইভেট স্কুল আছে গতিকে সকলো ষ্টুডেণ্ট মিলি পেলাই মেট্ৰিক চেণ্টাৰত বহিবৰ কাৰণে দুখৰ ওপৰত হৈ যায় গতিকে যেহেতু এই অঞ্চলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ 18 কিলোমিটাৰ তেনেধৰণৰ দূৰত্বত গৈ পেলাই ডকমকাত পৰীক্ষা দিব লগা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ যথেষ্ট অসুবিধা আছিলে সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্টত আমি এখন ইয়াত মিটিং পাতিছিলোঁ আৰু সেইখন মিটিং পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ অনাৰেবল EM ছাৰ ৰাজু টিছো ছাৰেও তেখেতে পৰামৰ্শ দিছিলে গতিকে সেইমতে এখন মিটিং পতা হ'ল তাত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে Bangso habaralong HSLC metric asatlang ke tok dunjia bang phubang phiatum kahi loving ajok penang anak ke sunga lama thaponsi Bangso school along HSLC metric asatlang ke tok adim kinang sot veklo apotsi prabjin pen sayang deng ponang popusi mayalong kacheto dunaralatum aning ke hangalam theche paklang ponunti Bangso lama puthak EM Rajuti Sosetame nangchirap chetodun popusi chechak tekanglo Excellency Honorable CM akai Tuliram Rohangphan Niltung Korkanthi Homosti Hoipen Alang Liphan Ni Klongpen Kecuru Pajirilo Alang Li Pen Niltum Homosti Phan Penangan Niltuhan Nangraplo Education Hin Pen Cenglo Towar Onatu Pustame ke Patuna Tu Pustame Son facility Penangan Niltumhan Nilipilo La Pen de Pedafet Pustame Honorable CM akai Hairong Nilidam Dampen Lili Honorable CM akai Phan Thanlo Jehalada Teke Langjun Matang de Patpani Labang Suai School along meeting si meeting that let's see Nili halada meeting along Budun Jibon Palam Kaje Thanna Masi oh
damon la pen hala dagara tumla itu metric center alam pula hi bustame cingmai te kangwa cingmai pen jan pen claim binot pula buson alam thesi lang lihin pen bustame lifan pudun damra claim damon cinggiwa cingbai cingsai damon pula buson alam thesi lang lihin pen bustame lifan pudun sila soteng si wanglo wang pen do we dagara tum je tonglo je tongsi kado we ra tum do la so opinion je like that korgan thi mosti bangke most populated area lo te kelang jin hello sila dake si matric center akenang sodro the feeder school mokta to benang ando abu sonsi kado we ra to pentalam thebang long lo sila soteng dong mukak pen samsing iti Karbiang Long Life. Lakhain Koirapon nilip MSC constituency ke perlu Koilamati Hobang Terona Rong Amekar Harson Timung Silunijan ARO asa Hemalong Lutok Bang Mate petition writer apu kachepalong do Jangriar nam theila pen dukpa di krimsi recho cholong pu ilitum Karbia khelong hakko phusar phisara kai hut penta kachethan mate sarpalam theidu Lason si Harson Timung alanglita inud lo kacharliana thu kachepa dukpik abang thu alanglike hirjir lo thui ke tokasai anta klembo Lapen alang libi heka ko lu kachari boma hutke hema khia dat do open le kachari dun kali alang like do ana khia dat penta aning chepang sampon bomsi bor ikirsan pen ke thek ja phan chepa dulo lapen alang li lu kachari angkora hutchit pajangre roklo bonta alang li methang kachong dat chotelu along alang li sar pisita me morni sike banghini vet o sumarta arna makang hon pen thek ser lote neta arni sike asap eche thebang mimu cho jimini pusi kai kita ning chepa bi pin pen han chojor chot penta ame thanga somara tuma phan lu pachali din alangli sarpi kaita hanthu mehek dungke tara chojor chot pensi asomara tuma phan lu pachali din la sipiniar ni la pusonar puke longdun loke anin karong thu ong ame khri bupruk lo pusi phirangke thailo nang chethandu Harson Timung alangli la bangso lu tok bang ar puke long je phan tangka sikai si padang joklot pensi chepalong dun Laso along Horen Pangcho, Rada Saikem Bang James Pangcho la pen KACM in charge Land and Revenue Saikam Amar Singh Tisotum Bang ke thoma tuma phanta Harson Timung aninga klong pen kurwang thula pen kachuru pajirpo Si Karbiang Long Life Abirta kilang arat doan phanta me nili Adap kardong hado we phanta people jirila kardong non nili nang kahumri lake Koilamati Hobang Tirona Rong Inut thare Harson Timung pu alangli Silunijan ARO office along petition writer arpu kilong lok puthak si tum non hemlong si dolo koson pen sila bangso petition writer mate lotok bang asai kilong pom la bangso puthak alangli ni tum long do ase kicheng bingijut alangli phansi ni dinon arji pon pon nang lemen se thani ma Elemen thare Harson Timung nang le siluni jana ARO office long petition writer arpu kilong lok puthak nang li rara phanang ni than panjirmi thale ji aholo petition writer dat silunizan ARO office long nili labang sorpu nili claim don long ipo yasi labang so along nili phan sai ne ke claim pi abang phu to phan sinilia prangsi lang to phan nili Kedua kebici tante perang, lang tu paneli kacuro lang, sini piwe perang lo, lang tu pancuro pig lo, bikin koi, labang so asai long, labang so sai kiklem lanji pan tu, dari lutum council revenue iem, sar Amar Singh Tiso, alang tami cerlang cerabun lo, tapi first tami rara sai klem bang, sar James Pangcho, lang tami labang so sai long ke longji phan labang so sai ke longji phan dudai sang se sai klem pilo lapen first tami sar Horen Pangcho nilit mo punulo ang tami office sai ka to ko ke klem longji an nang klem pi petang etlo petang pelo lesi alang phan tami churo pilo lesi la ka to wi alang tum nang ke charap nang ke to pena jok se ni labang so sai labang so boring over sai ni ke long dun chok Tela bangso petition writer sai kepipan long je phanang li tangka poisa nang li pocket pen kan kidam dul hokalam se dile tenai ji labang so petition writer mate lutok bang sai our side asai ni kiklem dunong ji phan pu ni pocket pen mane ni rideng pen tangka skai si dam de Long iga thoi ben Samson iti Karbiang Long Life
tangte pini prime time Abirta ke lapon se kang toniklo dome thak me kardom